Kaynene olup kaldım de benimle bizdi aldaysız. Bu siz kaynene emez karasam mınağı turgan elinaga padruşka candaysız. Üniversite toyup gelin kutlu жақшылығын бөлüşмейlik. Құдай бұйырса, 2 жашын жалаң жақшылығын көрсетіп жалаң тойлар бізде жүріңіз. Барлығын зорлаңыз деген. Жақсы көріңіз. Assalamu alaikum hurmatli qo'noqlar, xushvaqt kechingizlar bilan qadrmandlaringiz elim. Arabamızda ardaqlı жақшылықтың ең жарқын, ең асыл insanları бардыңыздарды бүгінгі жақшылыққа қош келдіңіздер деп айтуға рұқсат етіңіздер. Эже досторум, мен абдан кубанычтамын. Ошо уулум экөөбүздү жалгызсыратпай келип, биздин ак тоюбузда ушул жаштарга жакшы тилек айтып батаңыздар берип атасыздар. Ошол батанын бардыгы, ушул 2 жашканын бардыгыбызга кабыл болсун. Эми кыргызда бекер айтпайт, ушул бата менен эл көгөрөт деп бекер айтылбаса керек. Madaniyatın bolsa ken, ar bir kırgız bandары örkündösün dönüksün, madaniyatın kalmağa amandaş. Kaynene olup kaldım de benimle bizdi aldaysız. Bu siz kaynene emez karasam mınağı turgan elinaga padruşka candaysın çın aytar. Siz mınavı elinanın klastaşın eden okşoşsuz o sizdi kaynene dep kim aytar. Emi bir önceden toy verse baldarına belgilep anday jerde bu sizdin kadır barkınızdı el bilen. Kudaların menen tuğan bolup, 1000 жылдык kuda bolup şu sırdaşıp, жақшылыққа men baram, sen baram деп, ушул атаандашып дегендей, ушундай бир ушунча бак нерсеге тартып тайымсыз, мен сизди өтө жакшы көрөм. Алтын ошо менен кийинки чоңойткан поколение сенден сау калсын.
Здрасте. Мне очень приятно, кстати, тебя видеть, Василия. Я очень рада, что ты возвратилась, и дай Бог всем здоровья. Спасибо. И всем вам здоровья, и вам особенно здоровья. Я вас очень люблю. Вас включилась. Bizge bir yaxşınaqay ilk bölüm çögesinizde. Qanaqasın? Bilingizler, ay olsanızda bilingizler. Birinci yaxşılığın arayın siz bu oğlunuz hem. Gelingizler, annemiz Ulan'dan hürmet konuklar. Biz bolsa hazır tübünün bitiş üçün. Jetpesem de barkına çalıp gitpey kanday bolsa oşondoy süyüş üçün. Kırgızstan, men sendep geldim. Жаңгырың ачыланып сууга, душмандардын жолуна чуу коюуга, келиш керек, туулуш керек, өзүңө ар бир кыргыз кыйын күндө карбаган туугалына. Кыргызстан, мен сенден туулдум. Кычырага сууга томуш үчүн, кыргыз деген жүрөктү добуш үчүн, сендеп келген сапардан артка кайтпайм, желегиңдин бир нуру болуш үчүн. Ар бир кыргыз туулуш керек, акыйкат кораганы